Ekitabo ky'okutandika eshura ya mushanju. Nowa okutaaha omu meeri. Mukama yagambira Nowa ati ija n'eka yawe yoona mutaahe omu meeri ahakuba omu bw'obusinge obu niiwe ndeebire ohikiriire. Aha nyamaishwa zitarikuzira otwareho mushanju ekishaija n'ekikazi aha zirikuzira ibiri ekishaija n'ekikazi n'aha birikuguruka nabyo mushanju ekishaija n'ekikazi oruzaaro rwabyo rubone kugumaho omu nsi yoona. Ahakuba ebiro mushanju kubirahwe ninyija kugwisa enjura ahansi okumara ebiro 40 ny'omushana na ny'ekiro kandi buri kintu kyona ekihuriire ekinahangire ndyakimariraho kimwe ahansi. Nowa yakora byona nk'oku Mukama yamuragiire. Obu omwegyemure gw'amaizi gwija ahansi Nowa akaba ahikize emyaka 600. Nowa yataaha omuri egyo meeri n'abatabani n'omukazi we n'abakamwana ahabwa omwegyemure gw'amaizi. Aha nyamaishwa ezitarikuzira n'ezirikuzira n'aha birikuguruka n'aha birikugyendesa enda byona haataaha bibiri byashanga Nowa omu meeri ekishaija n'ekikazi nk'oku Ruhanga yaragiire Nowa. Ebiro mushanju kubyahingwire omwegyemure gw'amaizi gwashandaara ahansi. Omwaka gwa Nowa ogwa 600 omu kwezi kwa kabiri aha kiro ky'17 ery'izooba enshuro zoona ez'okuzimu zikiiguka n'amadesa g'omw'iguru giigurwa. Enjura yamara ebiro 40 negwa ny'omushana na ny'ekiro. Ery'izooba Nowa n'abatabani Shemu Hamu na Yafesi n'omukazi we n'abakamwana 3 baataaha omu meeri. Boona enyamaishwa zoona omu miringo yazo n'amatungo goona omu miringo yago n'ebirikugyendesa enda ahansi byona omu miringo yabyo n'ebirikuguruka byona enyonyi z'emiringo yoona byona byashanga Nowa omu meeri bibiri ahari byona ebiine omubiri n'omwisyo gw'amagara. Ebyataahiremu byona hakataaha ekishaija n'ekikazi nk'oku Ruhanga yamuragiire Mukama yamukingiranamu. Omwegyemure gwamara ahansi ebiro 40 amaizi gakanya gimusya emeeri yaruga ahansi. Amaizi gakanya gaba maingi munonga ahansi emeeri yaguma negazeerereraho. Amaizi gayeyongyera munonga kushandaara ahansi enshozi zoona ez'ahansi y'iguru zashwekwa amaizi. Amaizi gayeyongyera kwijura gahika ahaiguru mikono 15 okuruga aha mitwe y'enshozi. Ebiine emibiri byona ebirikwegyendesa byafa, ebirikuguruka n'amatungo n'enyamaishwa n'ebirikugyendesa enda ahansi byona na buri muntu weena byona ebyabaire biri ahansi ebiine omwisyo gw'amagara byafa. Buri kintu kyona ekihuriire ekyabaire kiri ahansi kyacwekyerezebwa abantu, enyamaishwa, ebirikugyendesa enda n'ebirikuguruka omu mwanya byamarwaho kimwe omu nsi. Nowa wenka yaba niwe yasigaraho nabu yabaire aine omu meeri. Kandi amaizi gamara 150 gakishandiire ahansi.